Arizmendi ikastola zer da? Lehentz Baiarako hezkuntza kooperatiba euskalduna da Arizmendi ikastola. Arizmendi ikastola gara. Lehentz Baiara bizi eta sentitu egiten dugu. Bertako errealitatea, sentimentuak, premiak eta ametsak oso kontuan hartzen ditugu. Horregatik, konprometituta gaude lehentztarrekin. Aretxabaletako, Arrasateko eta Eskoriatzako pertsonekin, herriekin eta ingurumenarekin. Gure ekarpena hezkuntza da. Guk erabakitakoa, kooperatiboa. Kooperatiba garelako, geuk erabakitzen dugu zer egin gura dugun. Zertarako egin gura dugun eta zelan egin gura dugun. Bokazioz eta arduraz ari gara jokatzen, geure eguneroko jardunean. Ume, gazte, nerabe eta helduekin dihardugu. Naiz eta gara, pertsona eta kooperatiba. Nork berea eta elkarrekin erabakitzeko indar juridikoa izateko. Horrek komunikatzea eta harremanak lantzea eskatzen du. Euskaraz, euskarak egiten gaitu euskaldun. Euskararen herrian euskaldun lehentztarrak. Munduan euskal herritarrak. Beste hizkuntza eta kulturekiko berdintasunetik eta osagarritasunean euskaldunak. Izan ere, komunikatzeko ez ezik, munduan egoteko eta munduari begiratzeko modua ere bada euskara. Lehentz Baiarako hezkuntza kooperatiba euskalduna da Arizmendi ikastola. ¿Qué quiere Arizmendi ikastola? Arizmendi ikastola quiere personas, comunidades y pueblos autogestionados. Ser, un término tan corto como significativo. A cualquier edad, ser lo que somos es lo que nos hace felices. Pensar, crear, emprender, realizar, comunicar, compartir lo que somos y lo que hacemos. Confiar en mí. Confiar en ti. Cuidarme y quererme. Respetarte y cuidarte. Vivir, soñar, transformar juntos. Ser yo y nosotros. Eso es precisamente lo que promovemos desde Arizmendi ikastola. Soy y somos, y nos necesitamos mutuamente. La persona cooperativa arriesga por un futuro mejor. Desde el amor y la coherencia, genera ideas, proyectos, servicios y productos con el fin de mejorar el mundo. En Arizmendi trabajamos para que las personas, individualmente o en grupo, aprendan a responder a sus necesidades vitales desde su condición de euskaldunes.
Tratamos de ser, queremos aprender a ser personas euskaldunes, cooperativas, competentes y felices. Queremos transformar nuestra casa y deseamos formar parte de una transformación más amplia. Arizmendi Ikastola quiere personas, comunidades y pueblos autogestionados. Arizmendi Ikastolak zelan egiten du lan? Arizmendi Ikastolak konfiantzaren pedagogia jorratzen du. Pertsona dago muinean. Konfiantza berba gakoa. Nork bere buruari konfiantzaz begiratzeko duen ohitura eta gaitasuna. Besteari, bizitzari, konfiantzaz begiratzeko dugun sinismena eta entrenamendua. Gutako bakoitzak dakartzan gaitasunak, altxorrak, identifikatzen, balioesten eta lantzen ikastea. Zoriontasunerako beharrezko elikagaiak. Konfiantzaren pedagogiak pertsonari begiratzeko modu bat du. Eta begiratu horrekin bat datozen esku hartzeak proposatzen ditu. Bai ikastolan eta bai etxean. Gaitasunak, zailtasunak, beharrak, ametsak, desberdinak zugan eta nigan. Horrexek egiten gaitu bakar eta paregabeko. Horrekin guztiarekin aurrera egiteko indarra eta ahalmena daukagu. Beti, bizitza osoan zehar. Pertsona bakoitzari bere bidea topatzen lagundu gura diogu, bere bizitza proiektua eraikitzen. Zer ederragorik gure gazteei horretan laguntzea baino. Zelan? Elkarrekin ikasita. Irudimena landuta. Ezagutzen ez duguna aztertuta. Komunikazioa landuta. Gorputza erabilita. Musikarekin gozatuta. Proiektuak aurrera eroan da. Geure pentsamenduaren mapari jarraituta. Ebaluazioa ikaskuntza prozesuan integratuta. Esparru berrietan miatuta. Baina, hori guzti hori zertarako? Geure gertuko eta ezain gertuko ingurua eraldatzeko. Arizmendi Ikastolak konfiantzaren pedagogia jorratzen du. ¿Cómo está organizada Arizmendi Ikastola? Arizmendi Ikastola se organiza según el modelo cooperativo. Nos une la educación cooperativa euskaldun. La cooperativa nos da la opción de ser nosotros mismos y de hacer las cosas por iniciativa propia. Trabajamos en grupo, colaborando. Compartimos, decidimos y logramos nuestros propósitos juntos. En esta maravillosa aventura, los protagonistas somos nosotros y nosotras. El alumnado, los padres y las madres, los y las profesionales y colaboradores, el pueblo. Ser una cooperativa integral significa que combinamos responsabilidad personal con responsabilidad colectiva.
Gracias a nuestro carácter cooperativo, somos una comunidad. Surgimos de la experiencia cooperativa de Mondragón. Desde el Valle de Leniz a Euskal Herria, y de Euskal Herria al mundo. Con el resto de cooperativas compartimos pasado, presente y futuro. Mondragón y el movimiento de Ikastolas son nuestros grupos cooperativos de referencia. Crecemos apoyándonos los unos a los otros, dando y recibiendo. Juntos, buscamos transformar la sociedad. Arizmendi Ikastolas se organiza según el modelo cooperativo.